How's our screen? Psalm 115, verse 12. Maybe 13. Gospod se nas je spomnil, on bo blagoslovil. Yeah, the Lord has been mindful of us. On se nas je spomnil. The Lord has been thinking about us. Gospod je mislil na nas. I love that song, I am a friend of God. In všeč mi je ta pesem, sem prijatelj Boga. It says, you've been thinking about us. Ki pravi, ti misliš na nas. And not just thinking about us, In ne samo, da misliš na nas, but He will bless us. ampak on nas bo blagoslovil. This is the character of our God. To je karakter našega Boga. He is a God that wants to bless us. On je Bog, ki nas hoče blagosloviti. And He is too much. In on je več. So when He blesses, He just overdoes it. Ko nas on blagoslovi, pretira pri tem. He can't help Himself. Ne more si pomagati. He wants to pour out blessings to anyone who will receive them. On hoče izliti blagoslove na vsakega, ki bo sprejel. Let's keep reading. Dajmo še brati. He will bless the house of Israel. Blagoslovil bo hišo He'll Izraelovo, bless the house of Aaron. blagoslovil bo Aaronovo hišo, He'll bless those that fear the Lord, both small and great. blagoslovil bo tiste, ki se bojijo Gospoda, majhne skupaj z velikimi. The Lord shall increase you more and more, you and your children. Naj Gospod k temu dodaja za vas in vaše otroke. He's the God who wants to increase us. On je Bog, ki nas hoče povečati. I want to tell you tonight that God is taking this church to the next level. In danes vam moram povedati, da Bog pelje to cerkev na višji nivo. Amen. And we've already gone to several levels. In imamo že nekaj nivojev za sabo. I think it was just 3.5 years ago when we first came, you were in this tiny, tiny little white room. In samo 3,5 leta nazaj, ko sva midva prišla, ste bili v tej majhni sobici. And look how the Lord has increased us. In poglej, koliko nas je Bog povečal. Yeah. Hallelujah. And He's not done yet. In ni še končal. He said, On the je Lord rekel. will increase you more and more. Rekel je, Bog bo dodal vam več in več. You and your children. Vam in vašim otrokom. Now, when He says increase you, that's not just numbers of people. In ko Bog pravi, da vas bo povečal, to ne pomeni samo številk več ljudi. God's going to increase you in the power of His Spirit in this place. Bog vas bo povečal v moči svojega duha na tem mestu. That when you come in, the presence of God just comes all over you. In ko pridete noter, Božja moč pride vse na vas. He will increase you in your health. On bo povečal vas v vašem zdravju. He will increase you in your knowledge of God's Word. Povečal vas bo v znanju Božje besede. And He will increase you in your pocketbook. In povečal vas bo v vaši denarnici. He will increase us in every way. On nas bo povečal na vse načine. Amen. So the way that God is going to do this is by increasing us as individuals. In kako bo to Bog naredil, bo povečal vsakega izmed nas, kot posameznike. Many years ago, we heard about how some people were giving big amounts of money to God's kingdom, into God's kingdom. Veliko let nazaj sva midva slišala, kako za ene ljudi, ki dajejo veliko denarja za Božje kraljestvo. And at that time, Dan and I were very poor. In v tistem času sva bila z Denom zelo revna. But we thought, wouldn't that be amazing if we could give hundreds of dollars? Ampak sva si rekla, a ne bi bilo to osupljivo, da bi midva lahko dala $100. Like if the church needed new sound equipment, we could actually pay for it. Kad cerkev rabi novo ozvočenje, midva bi lahko dala za to. But at that time, we were barely paying the bills. Ampak v tistem času sva midva komaj plačevala svoje račune. But level by level, the Lord has increased us. Ampak nivo za nivojem naj jo je Bog povečeval. And this is the way He does it, In on tako to naredi. by faith.
po veri. You are not going to see the money in your hand before it's time to give it. Ne boš videl denarja v svoji roki, dokler ni čas, da ga daš. God's going to say, I want you to give $100 to meet this particular need. Bog te bo uporabil, da lahko daš stotine dolarjev, da izpolniš to določeno potrebo. You look in your purse or wallet, In pogledaš svojo denarnico and you don't have $100 in there, in nimaš 100 dolarjev v or njej. your checkbook or account, your bank account. Ali pa na tvojem bančnem računu. We say, okay, God, you know how much money I have. Okay, I'll obey you. In rečeš, ok, Bog, ti veš, koliko imam na denarja, jaz ti bom poslušen. Somehow find some money here and there and put the $100 towards In it. nekako najdeš en denar tu in tam in daš 100 dolarjev. And then you think, now how am I going to eat this week? In si misliš, kako bom jedel ta teden. But somehow God brings food to your doorstep. Ampak na en način Bog prinese hrano na tvoj prag. And someone comes to your door and says, I want to give you this money to pay your bills this week. In nekdo pride na tvoja vrata in reče, tale denar ti hočem, da boš plačal svoje račune. It's so exciting to live by faith. Je toliko vznemirljivo živeti po veri. Now I want to say that 95% of the time when God told us to give something, we didn't have it. In rečem vam, 95% časa, ki nam je Bog rekel, da kaj dava, nisva imela tega denarja. Okay, maybe we had it, but it was already budgeted to pay our bills. Ali pa sva ga imela, ampak je bil že namenjen za določene račune. And before, when God told us to step out and do something for His kingdom, we didn't have the resources. In ko nam je Bog rekel, da naj greva in dajeva, nisva imela teh izvirov. But the resources don't come until after you start going. Ampak izvori ne pridejo, dokler ti ne začneš hoditi. So, back in those years when we were very poor, In v tistih letih, ko sva bila zelo revna, we were stretching our budget to try to put $100 a month in the offering for missionaries. sva hotela raztegniti najin proračun, da bi dala 100 dolarjev za misije. And one day God said, I want you to double that. In nekega dne je Bog rekel, hočem, da podvojita ta dar. All right, so let's just do 200. We weren't even making hardly anything in the month, but He said 200. Ok, pa dejva 200 dolarjev, niti približno nisva toliko zaslužila v enem mesecu, ampak sva rekla, dejva. It's like when you decide to do it, the grace comes. Ko se ti odločiš, da boš dal, pride milost. Alesh understands, right? Amen. Aleš to razume. And so we gave the $200. Tako sva dala 200 dolarjev. That same week, In isti teden I received a check in the mail for $1,200. sem dobila ček v pošti za 1200 dolarjev. I had worked for a dentist, but I was no longer working for him. Delala sem za enega zobozdravnika, ampak nič več. But while I was working for him, he said that maybe one of the benefits he would give me as a worker would be money to go in an IRA, a retirement account. In tisti čas, ko sem delala za tega zobozdravnika, mi je rekel, da določen bonus mi bo dal na račun za upokojitev. But before he did that, he fired me. Ampak preden je to naredil, me je odpustil. And so it was kind of, no, it was wrong. He apologized after that. Potem se mi je opravičil, neupravičeno me je odpustil. But this was a few months later. Ampak to je bilo šele nekaj mesecev kasneje. We doubled our missions giving and God moved on His heart to send that money to us. Podvojila sva svoje dejanje za misije in Bog je premaknil svoje srce, da je poslal nam ta denar. We never used that money. We put it in the retirement and still account. gave $100 a month more. That's right. In nikoli nisva uporabila tistega denarja, dala sva ga na poseben račun in še vedno sva nadaljevala in dajala 200 dolarjev za misije.
Many times we have stepped out to give as God prompted us. In velikokrat sva naredila ta korak, da sva dala toliko, kolikor nam je Bog rekel. And you just have to obey God and do it by faith. In moraš enostavno poslušati Boga in mu biti poslušen po veri. And don't worry how you're going to get the money. In ne skrbi, kako bo denar God prišel. will come by it honestly. He Na will give it to pošten you način honestly. ti ga bo Bog dal. Amen. So, but it takes money to fulfill the Great Commission. Ampak potreben je denar, da izpolnimo veliko poslanstvo. Jesus said, "Go into all the world and preach the gospel to every creature." Jezus je rekel, pojdite v ves svet in pridigajte evangelij vsakemu bitju. How are you going to go into all the world? Kako bo šel v ves svet? I mean, you could walk, Lahko bi hodil, but it'd be hard to cover the world walking. ampak težko bi ves svet pokril s hojo. Maybe you could get a bicycle. Mogoče bi lahko dobil kolo. But really, if you're going to do the Great Commission, you need some money. Ampak če boš delal to veliko poslanstvo, rabiš nekaj denarja. You need a car. Rabiš avto. You may need airplane tickets. Mogoče rabiš avionske karte. Every time that we come to Slovenia, it's about $10,000, $15,000. Vsakič, ko midva prideva v Slovenijo, to stane $15,000. A 1500. Pardon, 1500. And we didn't have that kind of money. In midva nimava tega denarja. They're helping you. But the Lord will bring His grace when you step out to do it. Ampak Bog prinese svojo milost, ko narediš ta korak, da boš naredil to. Let me give you some scriptures. Naj vam dam nekaj In Matthew Citato. 11:22, Matej 11:22. Jesus said, "Have faith in God." Jezus je rekel, imej vero v Boga. So He's not saying have faith in yourself. On je rekel, imej vero sam vase. Some people say you just need to believe in yourself. Eni pravijo, moraš zaupati sam vase. No. Ne, God said, or Jesus said, have faith in God. Jezus pravi, Mark, did I say Mark? Sorry. Mark 11:22. Marko 11:22. Sorry. Had it written right here. Jezus pravi, imej vero v Boga. Have faith in God. Imej vero v Boga. All you got to do is if God says to do something, do it. Če Bog pravi, da nekaj narediš, to naredi. You will not fail. Ne bo ti spodletelo. If you're walking on the water, you're not going to drown. Hodiš po vodi, ne boš utonil. He's going to make sure His grace will keep you and On bo carry you. poskrbel, da bo njegova milost te nosila. In Hebrews 11:6, V Hebrejcih 11:6 it says that He is a rewarder of those who diligently seek Him. pravi, da Bog nagrajuje tega, ki ga vztrajno išče. So if you're saying, God, I'm seeking you to do your will, Če ti praviš, Bog, iščem te, da delam tvojo voljo, His grace, His reward will be there. bo njegova milost, njegova nagrada tam. Romans 4:21. Rimljanom 4:24. Abraham. 21. Yeah, Pardon. Abraham said, God said to him, I'm going to make you the father of many nations. Bog je rekel Abrahamu, naredil te bom za očeta mnogim narodom. And he said, I'm old. My wife is old. In on je rekel, jaz sem star, pa moja žena je stara. But if you say so, Ampak če ti tako praviš, he said, God is able to do it. Bog je sposoben to narediti. He believed God could do it. Abraham je verjel Bogu, da lahko to stori. Doesn't matter what it looks like, how impossible. Ne glede, koliko nemogoče to zgleda. God can do it. Bog lahko to stori. If he is
is asking you to give something that you don't have, do it. Če ti on pravi, da daš nekaj, česar nimaš, naredi to. Because when you give, much more will come back. Ker takrat, ko daš, veliko več bo prišlo ti nazaj. 2 Corinthians 2. Korinčanom 9:8. 9:8. God is able to make all His grace abound towards you. Bog je zmožen, da je vsa milost, To overflow. da te prevzame. So you step out and here is this grace behind you. In ti stopiš naprej in vsa njegova milost je za tabo. So He's not going to let you fall Ne bo dopustil, da padeš financially. finančno. If God says, I want you to give, Če Bog pravi, hočem, da daš, you will never become bankrupt. nikoli ne boš bankrotiral. I'm telling you, we are no longer poor. Pravim ti, mi nismo več revni. And the only testimony we can give is that God did it. In vse pričevanje, ki ga mi dva imava, je to, da je Bog to storil. We just obeyed Him Mi week dva- after week. Mi dva sva mu bila samo poslušna, teden za tednom. We were standing in a prayer circle, praying together in a circle in our church. Enkrat sva molila v molitvenem krogu v naši cerkvi And you know how Jesus said to watch and pray? in Jezus je rekel, bodite budni in molite. I had my eyes open while we were praying. Zato sem imela oči odprte, ko smo molili. And I noticed that the youth pastor had some really worn out shoes. In sem opazila, da je mladinski pastor imel res obrabljene The Holy čevlje. Ghost said, get that guy some new shoes. In Sveti Duh mi je rekel, daj temu ene nove čevlje. So we did. In sva dala. And sometimes the Holy Spirit would say, buy that person some clothes. In včasih mi je Sveti Duh rekel, kupi te osebi nekaj oblačil. We've emptied out half of our closet sometimes, giving our clothes away. In včasih sva spraznila polovico najine omare in dala oblačila naprej. And I can't tell you how many cookies I've given away. In ne moram vam povedati, koliko piškotkov smo dali naprej. But there were times when we were really stretched with our faith. Ampak so bili časi, ko je bila najina vera res raztegnjena. And what God told us to do seemed impossible. Ker tisto, kar nama je Bog rekel, da narediva, se je zdelo nemogoče. When we bought our first house, Ko sva kupila prvo hišo, we didn't have the money to buy a house. nisva imela denarja, da bi kupila hišo. But the same month we moved into the house, Ampak isti mesec, ko sva se vselila v hišo, God doubled our income. je Pretty Bog much. He podvojil brought in najin all the income for prihodek, that, to pay that mortgage payment. tako da sva imela za hipoteko. He told us to go and start a church in another city. In rekel nama je, pejta in začnite cerkev v enem drugem mestu. So we lost half of our income and doubled our expenses. Tako da se je najin prihodek prepolovil, najini stroški so se pa podvojili. So we buy this house, and at the closing, we're signing the papers. In kupila sva hišo in podpisujeva papirje za nakup. And I felt like I was walking on the water. In se mi je zdelo, da hodim po vodi. Do you feel the same? Like, here we go. Tudi Sink ti or si tako, swim. torej plavaj ali potoni. But God brought the money in. Ampak Bog je pripeljal denar, Month by month. I don't know how. Every time it mesec was za something else. mesecem. Vsakeč je bilo nekaj drugega. God sent a person from the main church to our little church. In Bog je poslal eno osebo iz te glavne cerkve v zdaj to majhno najino cerkev. And this person is so unfaithful. In ta oseba je bila nezvesta. And we thought, what is he doing in our church? In sva si mislila, pa kaj ta dela v najini And cerkvi. he would show up 10 minutes before we finished. On je prišel 10 minut pred koncem. Service was almost over, and here he comes. Bogoslužje je bilo že skoraj končano, on pa pride. And he'd help us load up all the things and put the things in the trailer. In pomagal nam je vse naložiti na prikolico. And then he'd hand
hand us an envelope with $200 in it. Potem pa nama je dal kuverto, kjer je bilo $200. And God paid our insurance, In sva imela za or our zavarovanje rent, or ali za mortgage. najemnino. And we didn't have the money when we stepped out, but God brought it in. Midva nisva imela denarja, ko sva naredila korak naprej, ampak Bog ga je pripeljal. God needs our faith to expand Bog potrebuje našo vero, da nas razširi and to trust Him in a greater way. in da mu zaupamo še bolj. And He wants to, how would you say, flow money through our hands into the kingdom of God. Bog hoče, da denar teče skozi naše roke v Božje kraljestvo. He wants, if we'll let Him, He could flow thousands of dollars through our hands into the kingdom of God. In če mu dovolimo, lahko naredi, da bojo $1000 tekali čez naše roke v Božje kraljestvo. I am amazed at how He's done it. In jaz sem usupljena na tem, kako je to naredil. We're giving thousands of dollars away every month. Vsak mesec dajeva $1000. And the church is that supports us, they provide about half of the cost of our trips here. In ta cerkev, ki naj jo podpira, priskrbi za približno polovico stroškov, ki ga imava s tem And so God provides the potovanjem. rest through our work. Bog pa poskrbi za ostalo skozi najino delo. God is able to make all of His grace abound to us. Bog je zmožen, da vsa njegova milost Let's just look at that izobilno prebiva v nas. Again, 2 Corinthians 9:8. 2. Korinčanom 8:9. 9:8. Yeah. And God is able to make all grace abound toward you, that you always, having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Bog pa vas more obilno obdariti z vsakršno milostjo, tako da boste v vsem vedno imeli vsega dovolj in boste imeli izobilje za vsako dobro delo. Amen. He's able to do it. On je zmožen to narediti. God isn't asking us to try to get the money up, to find the money. Bog ne zahteva od nas, da mi poskušamo najti ta denar. He's only asking us to believe Him for it. On se bo zahteva, da mu verujemo So this za is how to. you do it. In tako to narediš. You say, God, I really want to give. Rečeš, Bog, jaz res hočem dati. I want to see your kingdom expand. Hočem, da se tvoje kraljestvo razširi. God, if you would give me $2,000, I will put it into the church. Bog, če mi boš dal $2000, jih bom dal v cerkev. And so, supernaturally, $2,000 comes to you. In tako nadnaravno $2000 pride do tebe. And this is what you don't do. In potem ne smeš tega le narediti. You don't say, wow, I'm going to go buy some clothes. Ne rečeš, wow, zdaj bom pa nekaj Let's go oblek šel shopping." kupiti. Bom šel v nakupe. No, you take that Ne. 2,000 that He brought to you and you put it in the kingdom. Vzameš teh 2000, ki ti jih je prinesel in jih daš v kraljestvo. Last year we said, God, we really want to put $5,000 into the building that they're trying to purchase in Turkey. Lansko leto sva rekla, Bog, res želiva dati $5000 v nakup te zgradbe v Turčiji za cerkev. That was stretching us. We didn't have that. In to, tako sva se res raztegnila, nisva imela tega denarja. What would we do? Send 1,000, I think? Because we didn't have 5. In nisva imela 5000 in sva poslala 1000. And then when some more came in, we sent another 1,000. In spet je nekaj prišlo in sva še par tisoč And in the middle poslala. of December, we sent the rest to make In it sredi 5,000. decembra sva poslala še preostalo. And we said, wow, God did it. In so rekla, wow, Bog je to storil. We didn't have the money, but He brought it in and we gave it. Midva nisva imela tega denarja, ampak on je prinesel ta And they denar were in sva ga able- dala. They were able to purchase that building. In so lahko kupili to zgradbo v Turčiji. Praise God. So, okay, I was walking to the store on Friday, V petek sem šla v trgovino and the Lord dropped this in my spirit. in Bog mi je dal to v duha.
to say to you guys tonight. da vam povem danes. There, so this is just for you tonight from God. To je prav za vas ta večer od Boga. There was a very wealthy man that had a business. Can you help me out with this story? No? Okay, I'm on my own. Bil je en zelo bogat človek, ki je imel posel. He said to the manager, I'm going to be going away for a while and I need you to do this particular job. In je rekel direktorju, nekaj časa me ne bo in rabim, da narediš točno to določeno delo. This was a huge job. In to je bilo res veliko delo. It was going to require heavy equipment, you know, the big bulldozers, trucks, big. Potreboval je velike buldožerje, tovornjake It was going to require a lot of supplies and resources. in veliko zalog sredstev. And the boss said to the manager, I don't care how much it costs. Get the job done. In šef je rekel temu direktorju, ne zanima me, koliko bo to stalo, to delo mora biti dokončano. So did you hear what he said? A ste slišali, kaj je rekel? I don't care how much it costs. Vseeno mi je, koliko to stane. Get the job done. Naredi to. And so he goes away. In je šel And then when he comes back, in he ko se je saw vrnil, the work wasn't done. ko se je vrnil, je videl, da delo ni bilo dokončano. He said, why isn't it done? In je rekel, zakaj ni dokončano? And the manager says, well, do you know how much it costs to rent that heavy equipment? In direktor mu je rekel, pa ti sploh veš, koliko stane najeti to težko mehanizacijo. And you know how much it costs to hire a lot of workers? A veš, koliko stane najeti toliko veliko delavcev? And you know how much the supply cost was? In veš, koliko so vsa ta sredstva stala? And what was the boss going to say to him? In kaj mu je šef rekel? Would he be happy? A je bil zadovoljen? Would he be upset? A je bil jezen? Why? Zakaj? Because he said, get it done, whatever the cost, doesn't matter. Zato, ker on je rekel, to naredi, ne glede, koliko stane. So God is saying to us, Tako nam Bog pravi. we need to expand the kingdom of God in Slovenia. Mi moramo razširiti kraljestvo Boga tukaj v Sloveniji. Amen. This church needs to expand. Ta cerkev se mora razširiti. We need equipment. In rabimo We need opremo, buildings. rabimo stavbe. And what if we were to say to God, but do you know how much it costs, God? In kaj, če bi mi Bogu rekli, pa veš, Bog, koliko to stane? God creates planets, Bog je ustvaril planete. right? Ja? I mean, if we just trust Him, He can get the money to us. In samo, če mu zaupamo, on nam lahko priskrbi ta denar. So, what we need to do is just get in our hearts what we need. Kar moramo mi narediti, je to, da sprejmemo v svoje srce, kaj moramo storiti. And then we'll say, that's not too hard for God. In si reči, to ni pretežko za Boga. Even if you feel like you're choking on the amount. Tudi, če misliš, da se boš kar zadušil s to vsoto. We say, God can do it. Ampak rečeš, Bog lahko to stori. God just brought a $10,000 copy machine or copy machine into this ministry. Bog je priskrbel 10,000 evrov vredno mašino, tiskalnik za to cerkev. When I've been praying over the map of Slovenia, Ko sem molila nad zemljevidom Slovenije I've been praying over the churches, in sem molila nad cerkvami, and I can see the churches like a tender, tiny little plant that's starting to grow. in sem videla te cerkve kot ene nežne rastlinice, ki so se začele razvijati. And I've been praying that we would nurture the churches here, In sem začela moliti, da bomo negovali te cerkve tukaj, protect them from outside bugs, jih zaščitili pred škodljivci, provide the water and sunshine, jim priskrbeli vodo in sonce.
And also when I've been praying, In tudi, ko sem molila, I saw that Slovenia does not even have 1% of believers in the population here. sem videla, da Slovenija nima niti 1% vernikov v populaciji tukaj. I said, that's not right. In sem rekla, to ni prav. We need another 500 to make it at least 1%. Rabimo jih še 500, da jih bo vsaj 1%. Another 500 believers. Še 500 vernikov. Can God do it? A lahko Bog to naredi? We need another 100,000? What did you say? Yeah. But it takes finances. Would you be willing to let God bring the money through you? Ampak zato so potrebne finance. A si ti pripravljen, da Bog priskrbi ta denar skozi tebe? And say, God, if you can get the money to me, you can get it through me. Da rečeš Bogu, Bog, če mi ti daš ta denar, ga bom sprostil skozi sebe. I don't even know if you need money. Jaz niti ne vem, če ti Why rabiš have denar. we preach this? Zakaj to pridigam? But it does take money to get the gospel out. Ampak je potreben denar, da gre evangelij naprej. Amen? I don't know where else to go with this. Do you want to say something? Do you have something that stirred in your heart? All right, let's just stand. Dajmo vstati. Let's like close our eyes and look to the Lord right now. Dajmo zapreti oči in pogledati na Boga. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Hvala ti, Gospod. Oh, yes, I see it, Lord. Ja, Thank ja, you. vidim to, Gospod. Hvala ti. Thank you for raising up the finances and building our faith. Hvala ti, da ti vzdiguješ finance in gradiš našo vero. Thank you, Lord, for your gospel reaching this country Hvala ti, Gospod, da se evangelij dotika tega naroda. and funding major revival here. Hvala ti, da ti priskrbiš sredstva za veliko prebojenje v tem narodu. Lord, we pray that you take us to the next level in our finances. In molimo, Bog, da nas dvigneš na nov nivo v naših financah. The level that we are in right now, Lord, is the lowest we will ever be. In ta nivo, kjer smo zdaj, je najnižji, kadarkoli da bomo na njem. Because you are the God who wants to increase us more and more. Ker ti si Bog, ki nas hočeš povečati bolj in bolj. So give us ideas, Lord. Zato daj nam ideje, Gospod. Show us what we can do. Pokaži nam, kaj lahko storimo. And we promise, Lord, to obey your Spirit. Mi ti obljubljamo, Gospod, da bomo poslušni tvojemu duhu. Hallelujah. Hvala ti, Gospod. I can just see us worshiping God with our money. I don't know what that means. Jaz But like lahko, holding up our money to God and blessing Him and giving it all to Him. jaz lahko vidim, kako častimo Boga s svojim denarjem, kako mu dvigujemo svoje finance in Don't ga worry, častimo. we're not going to take another offering. In ne skrbeti, ne bomo pobrali še ene nabirke. But we worship God with everything we have. Ampak častimo Boga z vsem, kar imamo. Hallelujah. You're a big God. Ti si velik Bog. You're able to do it. Ti si sposoben to narediti. Haleluja, haleluja. Rad bi, da 3 stvari naredimo. Rad bi najprej, da zlomimo moč dolga, kdorkoli je zadolžen.
bi rad, da v duhu zlomo moč dolgov. In zdaj, če si zakreditiran, pa da je težina neka na tabo, pa karkoli, bomo to zlomili v duhu in bomo verjeli, da pospešaš odplačevanje kreditov nadnaravno, haleluja. Meni se je letos na pol prepolovil kredit, haleluja. Noro. Vem, eno kartico, ki sem imel pred leti, ful maksimizirano v res, v ful minus, sem si dal cilj v enem letu, da jo prestrižem miškaricam. To pomeni, da bo vse odplačal. In res v enem letu. Ampak zraven sem ful molil. Dajmo moliti za to kategorijo ljudi. Če imaš kakršen koli dolg, molimo, da se danes zlomi in da nadnaravno se ti stvari rešujejo. To ne pomeni, da ne hoditi v službo. Razumete, to nič ne pomeni, da zdaj lahko čakaš na zlat krožnik iz nebes. Ampak pomeni pa, da boš neobremenjeno služil Bogu in boš še bolj kreativen, ne boš utrujen, ne boš obremenjen, ampak boš brez strahu služil Bogu. Amen? Strah ni od Boga, revščina ni od Boga, primanjkljaj ni od Boga. Dajmo to zlomiti. Drugič, rad bi molil za skupino ljudi, ki čutiš, ta druga vrsta ni za vsakega. Ampak rad bi molil, da cela cerkev moli za ljudi, ki prav čutijo na srcu, da bi služili denar za Boga. In to je klic, ki ga ima Bog zate, da ful denarja zaslužiš. Ampak zdaj nevarnost je, da postaneš pohlepen, samo pomemben. Misliš, da si kaj več, kot si bil prej, zato ker imaš več denarja. In to te bo vse uničilo. Pravilna uporaba tega daruje pa, da čez tebe teče denar. In potem ti mogoče zadržiš samo 10%, pa imaš dosti. 90 gre pa Božje kraljestvo, ampak začni pač nekje, kjer si. Ampak rad bi, da to maziljenje pride, da je to drug krog ljudi, ki bomo molili za njih, ki čutijo ta klic, da so poslovneži za Jezusa. In poslovnež za Jezusa je isto klic, kakor pridigar, kakor človek službo ozdravljenja, kakor učitelj. Isto obstaja maziljenje na tem klicu, ker Bog rab ljudi, ki znajo denar služiti za Boga in s tem imajo vpliv v narodu in še v Božji hiši ni primanjkljaja. Haleluja. Ampak začel bi pa z eno tretjo skupino. Rad bi najprej, če čutiš kakršen koli strah, recimo, ko Veronika začne govoriti o denarju in bi rad dal, ampak te skozi te neki strah, skozi se bojiš primanjkljaja. Mogoče v tvoji družini bilo dosti revščine. Mogoče kakorkoli zaslužiš, misliš, joj, kvača na dosti. In to je v bistvu duh revščine in je prekletstvo. Lahko imaš ful denarja, pa imaš duha revščine. To sploh nima veze, koliko imaš denarja. Kako prepoznaš duha revščine, da te vedno te je strah, ko se govori o denarju. Vedno misliš, zmanjkal bi bo, nima dosti. Veronika mi hoče vas denar danes vzeti, ali karkoli. Bog ti hoče govoriti, koliko daj, ampak vsakič, ko da žiga nabirko, si vesel, da si denar zaklenil v svoj avto. In se ga sploh bojiš v cerkev podesti. To je vse duh revščine in to te ustavlja od blagoslova. Če živiš iz meseca v mesec in kum izhajaš, je najbrž duh revščine na tabo. Ker Božja beseda pravi, da Bog daje seme komu? Sejavcu, haleluja. Se pravi, če si sejavc, boš zlomil to, haleluja. Ampak prva stvar je, da se ta duh zlom na tabo, haleluja. In bi povabil Dena pa Veroniko, da molite, haleluja. Then Veronica, let's pray first for people to be free from spirit of poverty. We have 3 groups. Let's first pray for first. Ok, kjerkoli ste, mogoče, če čutiš, da si v tej prvi skupini, da imaš dostikrat strah, ne te zdaj ne bo sram. Ne te ne bo sram. Haleluja. Ampak dobro je, da narediš eno dejanje vere. Tako da bi te prosil, da priješ kar naprej in bom položil roke na tega.
kar pridite naprej, lahko tle naredite vrsto, haleluja. Lahko si v več vrstah, nima veze. Lahko čutiš, da imaš klic od Boga, da ful služiš denarja, pa v tem trenutku imaš pač, kum izhajaš, si v strahu za finance. Čutiš, da se more to zlomiti na tabo. Bi rad, da zlomo duh revščine in primankljaj na tabo, haleluja. Kdorkoli, haleluja. A mogoče se toliko bojiš, da si še naprej ne upaš prijeti, haleluja. Ne bo ta strah zlomljen. Ne te bo sram, haleluja. To ni nič hudega. A bi se bal prijeti naprej, če bi te kolen bolel, pa bi rekel, da imamo besedo vernosti, haleluja. Haleluja. Pridite, kdorkoli, haleluja. Da kum izhajaš z meseca v mesec. Zdi se ti, da premalo zaslužiš, da bi lahko komurkoli kaj dal, haleluja. Da bi lahko bil blagoslov še za več, haleluja. Ok, dajmo se strinjati. Why don't you lead us into a prayer? Like we would lead everybody to a prayer to rebuke the lack of power. Here, go. Glory to God. Slava Bogu. Now you are up here In tukaj ste od spredi, because you expect a change. da pričakuješ spremembo. Things will not stay the In same. stvari ne bojo ostale iste. The fear will try to come back on you. In strah bo mogoče probo prijeti nazaj nate. And you have to say no. In moraš mu reči ne. We rebuked that. Jaz ukoravam ta strah. We took authority over that. Vzemam avtoriteto nad strahom. That is not going to hang around my life. To ne bo več viselo nad mojim življenjem. We're going to take authority over poverty. Bomo vzeli avtoriteto nad revščino. Jesus redeemed you from poverty. Jezus te je odkupil prekletstva revščine. Only the devil is keeping you back. Samo hudič te lahko drži nazaj. So you need to believe Zato danes veruj, that you are free. da si osvobojen. You are not your source. Ti nisi tvoj izvor. God is your source. Bog je tvoj izvor And you can trust him. in mu lahko zaupaš. So say this with me. Reč to skupaj z mano. Devil, Hudič, poverty, siromaštvo, I take authority over you now. vzemam avtoriteto na tabo zdaj And I rebuke you from my life. in te podim iz svojega življenja. You are gone in Jesus' name. S tabo je konec v imenu Jezusa. I will not be poor anymore. Ne bom več siromašen. I am rich through Jesus Jaz sem Christ. bogat po Jezusu Kristusu. Father God, Bog Oče, thank you for setting me free. hvala, da si me ti osvobodil. Thank you for supplying my needs. Hvala, da ti potešiš moje potrebe. Thank you for bringing increase into my Hvala, life. da prinašaš povečavo v moje življenje. And thank you for the faith to give. In hvala, da imam vero, da lahko dam. Thank you, Jesus. Hvala ti, Jezus. Amen? Amen. If you believe you're free, Če verjameš, da si svoboden, then you believe God is your source. bolj verjameš, da je Bog tvoj izvor. Poverty is broken. Siromaštvo je zlomljeno. Everything that was holding you back Vse, kar kol te je držalo, is now gone. je zdaj odšlo. Amen? Amen. 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 Slava ti, Jezus. Amen. Haleluja. Lahko se usejete, ko ste svobodni. Amen. Amen. Ok, druga skupina. Ljudje, oziroma gremo v prvo skupino. Kdorkoli, če imaš kakšen dolg v svojem življenju. Tanja, kje si? Tanja, prevajmo, da veste kaj. Lepo prosim, haleluja. Čeprav ni rečega tepiha, haleluja. Kdorkoli, imaš kredit, imaš dolg,
in si obremenjen malo zaradi tega. Čutiš tako težo tega. Vsak mesec te veš, spet bo mogel drug mesec plačati, spet mi je težko. Kdorkoli, prid naprej, če imaš to, prid. Bomo zlomili to in verjeli za pospešitev odplačevanja tvojega kredita. Kdorkoli. Ali pa če si ljudem dolžen, nima veze. Kdorkoli si zadolžen in ti ni simpel, lahko da imaš najemnino, ki ti je breme, razumeš? Kjerokoli finančno breme imaš, bi rad, da se to breme zlom na tabo, nadnaravno, Jaz ne vem, kako se to zgodi, ne vem, res ne vem, ampak se zgodi, V veri se zgodi, Bog ti da strategijo, da ti neki prejcam, lahko ti reče, da daj več, da to je možno. Bodite mu poslušni. Lahko nič narediš, samo verjameš, pa on naredi. V bistvu ni formul. Bog ne mara formul, ko on noče, da si odvisen od enih formul, ampak od njega, Da imaš intimen odnos z njim, Vsak dan preden greste kamorkoli v doma, bote nekaj cajta z Bogom pa v Božji besedi, To je recept za vsako zmago, Okay, let's break the power of that. Lead us in prayer then. First thing you need to do, Prva stvar, ki jo moraš narediti, you need to decide in your heart, v svojem srcu se odloči. no more stupid debt. Nobenih neumnih dolgov nočem. No more stupid decisions. Nobenih neumnih odločitev. No more letting the flesh rule. Ne bom pustil, da mi meso vlada, And fully relying on God. ampak bom popolnoma zaupal Bogu. Even when it's tough. Tudi kadar je težko. Even if you're going to die, you are going to rely on Tudi God. če boš moral umreti, boš še vedno zaupal Bogu. Even if you are going to lose everything you have, Tudi če bi mogel vse izgubiti, rely on God. kar imaš, boš še vedno raje zaupal Bogu. Are you willing to make that A ste commitment? pripravljeni narediti takšno posvečenje z Bogom? Then say this with me. Potem rečite to z mano. Father God, Bog Oče, forgive me for making stupid decisions. odpust mi za vsako neumno odločitev. Father, I believe you are Oče, my jaz source. verujem, da si ti moj izvir. Thank you for forgiving Hvala ti, da mi ti odpuščaš me. And I ask for in your prosim te za tvojo modrost. help me make good decisions. Pomagaj mi, da delam dobre odločitve, Help me to come to you to get answers. da pridem k tebi po odgovore And help me to trust. in da zaupam vate. Now say this. Rečite to zdaj. In the name of Jesus, V imenu Jezusa. Dad, Dolg, I call you paid. jaz te kličem, da si odplačan. I owe nothing. Jaz nisem nič dolžen. Dad, you are paid. Dolg, ti si odplačan. Thank you, Father. Hvala ti, Oče. Thank you for supplying the need. Hvala, da ti priskrbiš za vsako potrebo. Thank you for erasing my debt. Hvala, da ti brišeš moj dolg. Amen. 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 Slava Bogu. Dajmo Jezusu en aplavz. Haleluja, lahko se usejete. Pričakujte nadnaravne rešitve. Amen. Pričakujte. Ok, dajmo molče za vsazga. Lepo, da ste še tle, haleluja. Skoraj nobenih domov pobegnil, to je ful lepo. Dajmo še moliti za vse cerkev. Dajmo stegniti svoje roke do vseh, ki bo zdaj naprej prišli. Če čutiš, da je tvoj klic, da služiš denar za Božje kraljestvo, prid zdaj naprej, haleluja. Molili bomo za nadnaravne ideje, nadnaravne posle, nadnaravne stranke, haleluja, nadnaravne poglede v stvari, haleluja. Tako da ne se sramoti, vse ne, koliko imaš zdaj denarja. Sploh nima veze, v bistvu nič z ničemer nima veze, samo Božji klic. Čutiš to željo, rad bi, če ima željo, rad bi krščanskemu centru kupil zgradbo, haleluja. Rad bi zaposlil ljudi v krščanskem centru. Rad bi dal za nov lajčov, rad bi sponzoriral evangelizacijo.
Rad bi jim kupil šotor, da ga lahko postavijo nekam, haleluja. Rad bi sponzoriral cel tim evangelistov, da grejo v akcijo, haleluja. Želim si sponzorirati objave na televiziji, dajeti reklame na džambote, haleluja. Rad bi, a zdaj ste vsi prišli naprej, ali kaj? Ja, tole pa, cerkev, ful je Božja moč tukaj, ne hecam se, haleluja. Ful je maziljene tle, res, nadnaravno, haleluja. Amen. Ful je žur. V nebesih je zdajle ful žur. Bog se vam ful smeje z veseljem, haleluja. Res. Bog vas je ful vesel. O, haleluja, ne pade slava, haleluja. Ne pade. Pray, Dan Roker, release. Pray, Jesus. Slava. 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 Slava, 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 haleluja, slava, haleluja. Jesus, Jesus. O, haleluja, Oče. Oče, hvala za nadnaravne ideje. Hvala za nadnaravne ideje, haleluja. Hvala za nadnaravno naklonjenost, haleluja. Hvala ti za nadnaravno maziljenje, Oče. Hvala ti za nadnaravno milost, haleluja, Oče, da smo v pravem času, na pravem trenutku, s pravo idejo, da smo odgovor najtežjih situacij, haleluja. Oče, ne bo Jožefovo maziljenje poslednjih časov na nas, Oče, da nam nič ni nemogoče, Oče. Oče, da smo v takem izobilju, da moramo svoj srce čuvati, da ne bi ratali mlačni, haleluja, ker nič ne potrebujemo, ampak imamo vsega dosti za vsako dobro delo in smo v takšnem izobilju, haleluja, da nas sploh moliti ne bi bilo treba, ampak molimo, ker nočemo, da nas izpluneš iz svojih ust. Nočemo biti mlačni, haleluja, hočemo biti goreči v duhu, haleluja. V imenu Jezusa, haleluja. Oče, molim, da denar nima nas, ampak da imamo mi denar, da je naš služabnik, haleluja. Da ti lahko služimo v tvojem kraljestvu, haleluja. Hvala ti, Jezus. Amen. Bog je dober, amen. Amen. Hvala ti, Jezus. Bog je naš izvor. Bog je naš izvor, haleluja. Amen. Amen. Karkoli delate, verujte, da vam bo uspelo. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Amen. Kakšen žur je v cerkvi? Kakšen žur. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Vsak tukaj hoče biti dajalec. I'm going to challenge you. In te bom izval. If you want to break that tightness, Če hočeš sprostiti to zategnenost, you want to have a giving hand, hočeš imeti roko, ki daje, not a hand that holds, ne roko, ki zadržuje, a hand that gives. ampak roko, ki daje. So you need to look for opportunity to give. Zato moraš iskati priložnosti, da daješ. How many remember pay telephones? Kdo od vas se spomni še telefonov, ki jih je bilo treba plačati? Anybody? A se kdo spomne? When I was a kid, I always went through there and tried to find a quarter. In ko sem bil otrok, sem iskal po teh telefonih, če bom kakšen kovanček najdel. I was always looking for money to come to me. Vedno sem iskal, kako bo denar prišel k meni. And one day it hit me. In nekega dne me je zadel. Why don't I go around putting quarters in there Zakaj ne bi kovančke dajal not v telefon? instead of looking for quarters to come to me? Why don't I start putting quarters where other people can find them? Namesto da iščem kovančke zase, zakaj ne bi dajal kovančke, da jih bojo drugi najdel? I was always looking for money to come Vedno sem instead iskal. of money to go. Vedno sem iskal denar, da pride, namesto da bi iskal denar, da gre. Money will start coming to you as soon as it starts going from you. Denar bo začel prihajati k tebi, takrat, ko bo sproščen skozi tebe. You've got to be a waterfall, not a water dam. Moraš biti slap vode, ne jez vode. And as soon as you let the water flow, In takoj, ko pustiš, da voda teče, so you, every one of you that was lined up here, tako da ti, vsak, ki je prišel klele naprej, you need to start looking to give. moraš začeti iskati priložnosti, da daš.
person in the grocery line. Mogoče nekomu v vrsti v trgovini, Let me buy your groceries too. ne kupam še tvoje, to, kar si nabral. The person, your friend, let me pay for your coffee. Svojemu prijatelju rečeš, ne plačam še za tvojo kavo. Always looking for an opportunity to give. Vedno išči priložnosti, da daš. Veronica quoted 2 Corinthians 9:8. Veronika je dala ta citat 2 Korinčanom 9:8. God will make abundance come to you. Bog bo dal, da izobilje pride k tebi. But the verse before that, Ampak en vers pred tem as you purpose in your heart to give, pravi, kolikor si se namenil v svojem srcu, da daš. you release God's ability to bring money to you. Tako sprostiš Božjo sposobnost, da pripelje denar do tebe. Most people are just stopping it up, In večina ljudi zaustavi to. but the ones that are free are just giving it away. Tisti pa, ki so svobodni, dajo to naprej. Most of it starts right here, In vse se začne tukaj le not. not right here. Ne tukaj vzad. This has very little to do with your prosperity. To ima zelo malo opraviti s tvojo prosperiteto. This has to do with your prosperity. Tole ima pa vse opraviti s tvojo prosperiteto. As you purpose in your heart, Kolikor se v srcu nameniš, I'm not going to go looking for quarters. ne bom šel iskat kovančke, I'm going to go around giving away quarters. ampak bom začel dajati, razdaljevati. That's when you'll break that poverty. Takrat zlomaš That's when siromaštvo. you'll stop poor. Takrat nehaš biti siromašen. That's when you'll see more flow through you. Takrat vidiš, da več in več teče čez tebe. So do you purpose in your heart? A si se namenil v svojem srcu? I'm going to start looking for opportunities to give. Potem začni dajati, začni iskati priložnosti, da daš. Start where you are. Začni tam, kjer si. For me, where I started, Jaz sem začel, it was quarters. so bili kovančki. I always put a quarter in. In vedno sem dal kovanček. We used to, have you ever seen bubblegum machines? A ste videli tiste avtomate za čigumije? You put a quarter in, you turn it, you get bubblegum. Daš kovanček not, zavrtiš in pridejo ven čigumiji. Every time we got bubblegum, we left a quarter behind Vsakič, ko smo šli po čigumije, smo pustili kovanček tam, so that someone else could be blessed. da je lahko bil naslednji, ki je prišel blagoslovljen. Instead of always looking how I could get blessed, Namesto da bi skozi gledali, kako bom jaz blagoslovljen, I started looking at how I could be a blessing. sem začel gledati, kako sem jaz lahko blagoslov. So for you, you've got to break that mentality. Zato ti moraš zlomiti to miselnost. And if it's using quarters to do it, In če moraš to začeti s kovančki, that's what you do. potem to narediš. Amen? Amen. Time to move up higher. Haleluja. Ful izziv, amen. Ful izziv, haleluja. To ni izziv, amen. Lažje je pač razmišljati, jaz nič ne morem. To je kar izziv, haleluja. Ko te Bog začne raztegovati. Ampak veste, kaj je največje bogatstvo, haleluja? Ko sprejmaš Jezusa, haleluja, amen. Ko si na novo rojen, haleluja, amen. In naenkrat dobiš nekaj, ki te bo pripeljalo v nebesa, kjer bojo ulice iz zlata, haleluja. In vse si boš lahko privoščil. Nobenega denarja več ne boš rabil, haleluja. Vse boš imel zastonj, haleluja. Ampak, če nisi ziher, da greš v nebesa, ko umreš, pol je danes tvoj dan. Pol smo zaradi tebe tukaj, haleluja. Bog noče, da greš v pekel. In točno tja bo šel, če ne sprejmaš Jezusa za svojega rešitelja in mu predaš svoje življenje, da je on tvoj gospodar. Amen. A je kdo tukaj, da še nisi naredil zavestne odločitve, da predaš svoje življenje Jezusu, da je on tvoj gospodar. Ne živiš več sam zase, ampak rečeš, Jezus, pridi v moje življenje. Verjamem, da si zame umrl na križu.
Verjamem, da si ti plačal za vse moje grehe. Danes bi rad, da ti priješ v moje življenje in si ti moj gospodar. In tako greš ven iz kraljestva teme v kraljestvo luči, kjer je Jezus kralj in ti postaneš njegov otrok. Hitro dvigam roko, če bi rad to danes naredil, če še nikoli to nisi naredil. Kdo tukaj? Mogoče ena oseba, haleluja. Kdorkoli, še nikoli nisi sprejel Jezusa. Danes je tvoj dan, haleluja. Ne je domov, haleluja. Ker ne veš, če boš jutri še voljan poslušati v Jezusu. Če si danes tukaj, pa če me poslušaš, si nadnaravno tukaj, tukaj moraš sprejeti Jezusa. A je kdo tukaj, da še ni sprejel Jezusa? Haleluja, kdorkoli. Haleluja, tukaj ste vsi, haleluja, tukaj. Vsi poznate Jezusa. Vsi točno veste, če danes umrem, gremo v nebesa, haleluja. Lahko sem dvigneš roko, pa bom molila skupaj. Boš samo rekel, Jezus, verjamem, da si umrl zame. Pri danes v moje življenje. O, haleluja. Dajmo en aplavz Jezusu, haleluja. Haleluja, hvala ti, Jezus. Čestitam, kako ti je. Damjan, lahko zapreš, če Bog skupaj molila. Sam zapreš. Bog te pusti. A si ga že Ja, pa veš, pa si ga prav tako sprejel, si mu predal prestol svojega srca, da je on tvoj Gospod in rešitelj. Si se na novo rodil v svojem duhu. Nisi siguren. A pa točno veš, da si enkrat v življenju predal življenje Jezusu, da je on tvoj Gospod. Si naredil to odločitev. Dobro, to je lev. Eni ljudje so vzgojeni vedno, ti si vzgojen v veri, tako. Ampak pride čas, ko si ti sam kot odrasel človek odločiš, da bo sledil Jezusu. In pol on postane tvoj Gospod. To je velika sprememba. Bi rad to naredil danes. Samo verjeti moraš, samo verjeti moraš. Niti treba biti narodno. Veš, kaj je Jezus rekel? Če se ga ne boš pred ljudmi sramoval, si tudi on tebe ne bo sramoval. Aj ne to, aha. Ko sem ga zatajil, sem mu dobil, pa bolil, da da pil, pa sem spet pil. To nima veze. To moraš njemu predati. Lej, ti se sam trudiš, sam si se trudil, a imam prav. Probu si, trudil si se nehati, a imam prav. Si se trudil. Pa je šlo nekaj časa, pa spet šlo, ok. Zdaj pa Bog hoče, da umreš sam v sebi. Da nehaš računati na sebe. Razumeš? Na križu je Jezus umrl za tvoje grehe. In zdaj, kako si rekel, da te ime? Damjan, ja. In on je na križ odnesel starega Damjana. In ti rečeš, Jezus, jaz se ne moram sam odrešati. Ampak verjamem, da si ti plačal ceno za vse moje grehe. Tudi za alkohol. In zdaj te od danes naprej ne bo več Damjan šef, ampak bo Jezus šef. In pol Jezusa povabiš v svoje srce, mu rečeš, Jezus, pridi v moje srce, bod zdaj ti moj Gospod. In pol bomo molili, da te Sveti Duh izpolne, ker alkohol je samo kopija. Veš, kaj je pa original? A veš, česa je alkohol kopija? Svetega Duha. Zato v Svetem pismu piše, ne se upijanja z vinom, v čemer je razoznanost, ampak izpolnjujte se Svetim Duhom. In bomo molili, da Sveti Duh pride vate. To je pa 10krat božko vsako vino. In boš izpolnjen Svetim Duhom. Glej, jaz sem tako, ko sti od alkohola bil odvisen od marihuane. In sem kadil marihuano in sem sprejel Jezusa. Zato, ker pač sem videl, wow, Jezus je rešitelj in sem ga sprejel. In potem sem šel ven in sem pažgal marihuano in mi je Bog rekel, ne rabaš več tega. In kaj se je zgodil? Izpolnil me je Svetim Duhom. In potem sem bil kot milijon jointov, razumeš? Noben joint se s tem ne da primirati. In to je bilo leta 92, če do danes nisem jointa v rabu. Tako da mi ga ni treba več kaditi, ker sem že osvobojen. In sem izpolnjen Svetim Duhom. In govorimo o novih jezikih. To je pa, a si slišal za nove jezike kdaj? Šikara basendolo borsendeci, kdaj si slišal? Ne. To je pa znak, da si izpolnjen Svetim Duhom. Si želiš to? Aleluja, dajmo moliti za njega, aleluja. Zapri oči, Damjan, zapri, predaj se Bogu, dvigam roke, dvigam obe roke. Reč, Jezus, prid v moje življenje. Bo ti moj Gospod, bo ti moj rešitelj. Damjana je dost. Damjan je umrl z Jezusom na križu. Jaz predajam Damjana Jezusu. Priznavam ti vse svoje grehe. Priznavam ti vse svoje grehe.
Hvala, da si mi odpustil, Hvala, da si mi odpustil, da si jih odnesel na križ. da si jih odnesel na križ. Alkoholizem je na križu. Alkoholizem je na križu. Jaz sprejemam Jezusa. Jaz sprejemam Jezusa. Jezus je moj Gospod. Jezus je moj Gospod. In zdaj me izpolni s Svetim Duhom. Zdaj me izpolni s Svetim Duhom. Tako, kot si izpolnil prve učence. Tako, kot si izpolnil s prvi učenci. Da ne bom več rabil vina, Da ne bom več rabil vina. ampak bom poln Svetega Duha. Oh, haleluja, haleluja, hvala ti, sukorobošika. O, hvala ti, Oče, da reke žive vode teče čez dan. Šiko robo sende reberkende rebersende rabarkende. Šiko robo rende rabarkende rabarsende reberkende reberende. O, hvala ti za moč, hvala ti za moč. Sam sprejmi, Bog te ljubi, Damjan, Bog te ljubi. Ti si nova stvar, Bog ti govori, ti si moj sin. Ti si moj sin. Jaz sem te rodil, jaz sem te ustvaril po svoji podobi. Ti nisi odvisen od nobene substance, razen od mene, haleluja. Moj duh prebiva v tebi, haleluja. Hvala ti, Jezus, hvala ti, Jezus. Reč, jaz sem nova stvar. Reč, Amen, jaz sem nova stvar. Staro je minilo. Jaz sem nov človek. A se lahko vidiš, Amen? A se lahko vidiš tako? A vidiš, da Bog novo stvar dela v tebi? V duhu si nova stvar. Nova stvar. Daj sam to govor, veruj. Izpolnjuj se Svetim Duhom, slavi Gospoda. Kdo te je sam pripeljal danes? Haleluja, a kar sam si prišel? Ja, lahko da šoki dole, hvala Bogu. Jaz jih ne mogu toliko dolgo držati. Rekla sem, je povedal za težavo. Bravo je. Človek je kar sam prišel, haleluja. Lej, dubo boš... Večkrat Jaša omenil, ona je rekla, prid, sem rekel, ko pa ne pridem, že tako sem pil, sem rekel, se mi je sram, ne, je rekla, prid. Haleluja, hvala Bogu. Super, Dane. Bog je začel novo stvar, nova stvar. Dobil boš paket za nove vernike, pridruž se, spoznaj se še s kom. Vsakič, ko so vrata tle odprta, moraš biti tle, haleluja. Da boš lahko rastu z Jezusom, amen. Lahko se mu še predstavite, vzemite njegov telefon, bote frendi z njim, haleluja. Rav bo dobre prijatelje, ki poznajo Jezus, amen. Bote vsi blagoslovljeni, haleluja. A se nimamo fajn v cerkvi. Lahko še zaključimo z eno pesmo. You can sing that song, Veronika, now, haleluja. In pol gremo, lahko se še družimo. Kdo rab molitev še, lahko prije naprej. Den je še tukaj, lahko mol, Abimael, jaz, molitvena skupina, haleluja. Boštjan, Žiga, Tanja, Darja, haleluja. Darja, Žiga, prita še molit za ljudi, haleluja. Hvala ti, Jezus.